نوچگیانی من مخابری مرول باشخ لنبرمه ارول صبات بخیر روجات بخیر چیه روش استانبولی حال استانبولی روجه و استانبولی تکاریج مرا بحث بکی روجباش محمد باکی استانبولی ایرو هوایی کی خوش وکی که اونجی دبینیم انها لهلا انادولينا لاسكندرينا الاسطنبول ايرو حواكي بتاف هي امتكارن بيجين جرماهي جدورا حفده بلايه يعني روجكي خوش امتكارن بيجين او از خوابدم علي بلا كاميرمان من نشاني وجه بده ونجي اسطنبولي ببينين ایرو الاسطنبول وکی مگوت تاف هیا گرمای حفده پلیه لید نوا روژه دا برب نیورو و اف گرمای دزدت بوده نوا روژه دا حتی 23 پلیجی دی گرمای درکه و امدکارن بیجن اسطنبولی هوایی کی خوشه ولاتی که اون دبینن نها لپره و اسکوداری هن جوان دمشن هن لالی دنجی بستکتنونی دیسا ببینن هن ولاتی جی دوی ساعت دنش خورا ماسی دیگرن امدکارن بیجن tabii daha vakti mesaiye ser Tengava İstanbul'u unçuna hatına geçti anji dibinin leser yani daha trafik le bahreci trafika geçti yani he navbera her do helen İstanbul'da çuno hatın devam dike daha cik on hember dibinin kasra Topkapı heye Mizgefta Sultan Ahmet heye biçek lali rasteci Eminönü heye jali Eminönü o berbe Kadıköy ve daha seferin geçtiğin on dibinin vapur dışın hoten tabi mego trafik liser reyanji gelekse de naha bir taybeti dereyanda rejiya trafiki gelekse de bir tam vakti mesaiye saat dora haftan haftun ivanda bir taybeti trafik zede ve o hatta haştun ivne hanji muhabin ev trafik devam dikem dikarim bejin rejiya trafiki naha İstanbul'u sadi çilo haşte çilo nehe o betaybetici liser reyin sereke trafik zedeye littenga vastan bölücü liser Pıran emdikarın bejin trafik zedeye taybeti ser pıra yekemin yani pıra şehidin panzde yitirmeyi o ser pıra düyemin trafik zedeye berbi Ali Anadolu ve betaybeti zede le eskhazım naha bahsa proje ekibi kimliğe ezbavarım kameraman emici Necati Hoca takdine ser ekranı evciye kule hember dibinin evder Kabataş'a li Kabataş'ın naha Kabateke inşaat ekeye lewur vaki tezanin kesin kol İstanbul'la baş tezanin leji bu velati indin en bahs bekin ji Kabataş'ı berbe Aliye Zeytinburnu bağcıları ve tramvay hatta perave ve devam dike naha ji Kabataş'ı desbedike li evder meydana Kabataş'ı te frekirin berbe Ali Bahre ve tefrekirin lur meydana kifre de beçekirin her o halur xabata metro ekşeye metro jver desbedike bali raste berbe Beşiktaş ve de devam bike o jverji be Ali Mecdiye ke haya Mahmut Bey de devam bike o her o hacı kabataşı berbe Ali Üsküdar ve Cibine Bahre ve tünelekci de vekirin döve tümel edeceğim vesayet darbas nabın bes velati dikarın tayati cibine bahre ve hatta Üsküdar'ı bemeşin darbas bin o bisiklet satkarın darbas bin proje ki oha heyen hal İstanbul'u Jalidin emdisa bahsa trafiki ko embikin naha vaki megot liser pran trafik zedeye ve taybeti liser pra yekemin şeyden panzde etirmehi o liser pra düyemin Fatih Sultan Mehmet rejiya trafiki gelekse liser pra düyemin eskhazım biseknim liverji trafik gelekse de jiber ko naha liser pra düyemin xabateki heye liver pergala derbaspuna serbest edanin yani kamera edanin vaki tezanin darbasbuna kamyonan liser pra düyemin o yekemin hatibu kadakhakirin jiboan praseyemin hatiye danin diseri darbasbın le jiber ko red rejdibe evji bi qaçaqi darbasbın jibo ko rel ber darbasbına qaçaq begirtinji na tevdir tegirtin liser pra düyemin pergala kamera tedayin jibo ko vesayetin giran vesayetin bejin mina kamyonan nekarin darbasbın pergala kusati avakin nahal İstanbul'u hava خوش مگو وقت دست پکی دا تافهیه ل سر پروا استانبولجی تنگا و استانبولجی چون هاشتنا
keştiyan heye mesai dest pedike hidi hend için debistani xo xandekar için debistani xo yen ko dixabitin jî diçin karê xwe ji bo ku bigihîn karê xwe niha livo tevgerek wisa heye wekî ku hûn jî dibînin tavekî xweş heye lê sibê û du siba li Stenbolê baran heye mixabin germahî jî biçekî dê dakeve lê roja duşemê û sêşemê dîsa li Stenbolê dê tav rûyê xwe nîşan bide li Stenbolê rewşa îro bi vê şekliyê Mehmet Bakî. Peyn üçegani me muhabirê me Erol Başak gelek spas behsa rewşa dawî kir îro tav heke germe germakek zêde heke lê sibê dusbe yani dawiya heftê jî şilî û baran heke li Stenbolê wiha got û me jî dît serê sibê zû ku millet rabûne herkes diçin tabii îş û karê xwe ew vapûrên ku dixebitin û halê dawî kê Stenbolê ew bû.